Mwene mwingitio wake Gai waria mare moyo Nuitwa Una Daya Mwingitio Gai waria mare moyo You can appreciate Jesus. Nie rekejoe mweke uyu nigetha ndimucokerie ngatho ni tondu wa gukiririria tuma na ageni tuma na maundu maingi enywe mweterera kuigua kiugo ndahoya mwathani kiugo kiu githie kirute wira thiini wanyu. And from that message I am waiting for testimonies. Thie imisi yanyu rita riri twarai ciana cianyu mathukuru ma goro rita riri riagai wega na mukehumba wega rita riri ehererio igiconoko na muheke gitio rita riri macio ni mahoya ma ngoro yakwa Jehova aro maigua. Amen. Thank you so much Jeroge and your team. These people are advancing day and night. Wapigieni makofi. Na nitrona what you are doing in practice. I don't think we should Monday or ne Tuesday or the maroka gukurushine. Rama kolia gukunia na diaririkana gekora a very nice time. Na that is how people become serious. Na ndo magitweka serious Ngai ni amatwaraga handu. And I know kwirutaniria kwanyu kurio handu Ngai ekumutwara, and from deeper of my heart ndamurathima munyitireire muno. Ni didikanaga tugithiga tondu ria twahana karo ekiraga shati ya rege icoretwo bangi na ndaririkana. I remember how we were tukiuma hau tugithie na inywe kuria Kivia na mutire mwandiganeria tukireha kioneki giki haha ni inywe mwari ya mbere gugikenerera. Ahoya Ngai amurathime na kiria Ngai angenda kumuhe nigetha mutungate mwina thayo Ngai aromuhe. I am so happy of you. Sami okire guku na ogikinderia, and now see what God has done in your life. Ni uri werora gicicio-ini thiko ici, ni uri werora kono uri hanaga thiko ici na uria wokite. I thank God for you. Muriu, God bless you. Kio Ngai akurathimete. Muriu twathie Gatundu by faith ajirie gwaka nyumba ya ihiga. Twi Gatundu na ndiari na mbia nyingi, ndamuhea ngiri cigana muthenya 2,000. Thaisi ino aingirire nyumba eni tondu ndihingurite na njirie gwaka na ngiri icio 2 nyumba ya Muriu uyu urona ha. And I'm so happy about these people. Haha ni nyonete Ngai akirathima ciana ici. Jeroge thiku ici ni ekuaga, Miriam ni ekuaga, ona inyuĩ angĩ no mũgwĩkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. I've seen the saxophone girl, nimemwona akigrow hapa, mokire guku na brother yake, and they decided to serve God. I have seen what God is doing in life. Angalia DJ Helper, uginya mamevuto maria wekiraga ni woni ne wana taroro thakarite taroro therete. I told you ndakwirire okirireria haha amwe makeiba mutwe makeihurwo na kiburi na matheremera moko-ini maya magicoka magithi kunumithia na gukunja na matheremeire moko-ini maya. Nie ni ndamarathima na ndikamageka thiini wa ritwa ria Jesu. Karai hau Ngai witu no akamurathima. Esther, see what God has done in your life. See what God is doing in your life. Ndirerire JP agora office ndamwirire atungate Ngai ohana Ngai wa kigongona kiu ari iguru na Ngai ucio ni ekumuririkana. Auga ciugo icio Paris nigetha mumenye ni ngenaga na ni nyonaga he undu mwikaga na nikio ndirutanagiria mutikanararire Kamuhuro. Unaona sasa vile maisha yanaendelea. Mungu atatubariki zaidi. Ngai aromurathima. Our ushers department, mimi niko na shukrani zenu. Our ushers, andu aya mathimaga nginya nguo makerana tugwikirwo
muthenya mugima inyu matida muikarite thi. Our ushers department mathiaga guku kuhiuka kurehe kurora ciana cia gwika maundu macio mothe. Ni nyonaga wira uria murutaga. I am so happy. Ngoro yakwa ni ngenu. My Limuru Church, I promise you to be the best bishop you've ever had. I will support Pastor Kim until you become what you want to become. Ngai witu ro murathima ni gutwenda na guka na njira nene. Na ni mwacharijia tumia guku ati nyui mutiraringa gitambaya itheru. Guku ni kiregagwo hanini kuringana na saruni ire iragithietwo ira. Ndi kuhumbira njwiri, oh my God. No niega ni mohaga, but you have challenged them. I'm so happy ni kurehe pastor wanyu, and thank you Pastor Kim. Ni kwinyihia wi mundu uni. I admire your humility. Onarenda gutumire Limuru, you never complained. Werire njoroge muthie mugithiuruka Limuru utoi Ngai egukuheu. Look what the Lord can do. I am so proud of you. Ugitiga nginya gucoka Malindi nigetha utungate andu a Limuru. I am so excited about you, and as a bishop I am happy. Nigoka gukwamura na ngakwamura itetigiirie ngoro yakwa niguo ndirainirwo ni gatuthu ha. Ndio kana roni eta ndathi magando itetigiirie. Niwe aranjirire ndathi manage itari na wiru ngoro na ngakurathima itari na wiru ngoro. I am so happy. My leadership, asanteni sana. Ngai aro murathima niku tuika kionereria tarora Pastor Kim haure na leaders ega nginya atumia ega ici niku admire ora muikaraga as leaders. Ngai witu aro murathima. My members muririkanaga utukura muthenya ni nyu mwanduire. You are the ones who made me. No horocio ni ungenagia muno. Ni muregaga nani na mukoma nani muno. Ona rira ndatindiko tondu ni munyendete. Na kuja no mage kumenya niki gituma tuikare guku. No ithui ni tuwe gitumi gia tuikare guku. I thank you all of you. Ngai witu amurathime. Our media team, ara me kure iguru na ara me na cameras ici. You make us visible. Ninyu mutumaga tuoneke. Tathikiririo mugambo ucio wi muthaka. Anake aria marathoma utuku na muthenya ndiramakora nginya na laptop makigugo uria thauti itwe kwagira. Ni tuona na thina muingi muno wa thauti, but listen the kind of sound that we have. I am so excited, and for that reason on Wednesday ninigakorwo ngihunjia service ya Wednesday. Amen. Kwa hivyo Wednesday watu wakuje mapema, tutaanza saa 10 hadi saa 11, saa 12 ama saa 1. I'll be the one teaching in our Wednesday fellowship. Hiyo inakuanga ya kila mtu. Tia guikaraga ati Sunday to Sunday niguo gathi kanitha. Wirute ukoragwo na mahinda na Ngai waku. And because hii wiki nyingine nataka kusikia huo uwepo unaendelea, ni mimi bado nitakuwa na minister ibada ya kina mama on Thursday. Ni ngamuhunjiria ndena kaundu keru na kabuthi. Ni mureroreire ihuukania cia muturire ira igana mareroreire uranyitire ki tuthi na mbere ka tutige ni ndiramwaka kana ndiramucerithiria gukoma ira turaragia uhoro maundu mekagwo uria wagiriire. Praise the name of the Lord. I am so happy, and may God bless you. Gayaro to a new level. And now when you do this, do it by faith. Sema mambo hayo kwa imani, na useme wakati huu ni wangu wa kusimama na nitembee. Nimekaa hapa kwa muda mrefu, lakini kwa matumaini yangu na imani yangu ni ya kwamba Yesu amefika, na mkono wangu umeshikwa na ameniambia nisimame, nijitwike godoro langu na niende. Praise the name of the Lord. Ngai arathime gukiriria kwanyu, ni muoni ageni aitũ gukiriria kwanyu, na Ngai amweke wega tondu ni mwatuire matua ma gucoka kanitha na mugicoka na ngoro imwe. Ngai witu aromurathima. Najua tutapeana chakula siku ya Sunday kwa sababu leo tulifanya compassion,
tutapeana chakula Sunday, ndio chakula ambacho tuko nacho na kile tutanunua tusaidie our reverend kupeana chakula on Friday. Ni wangapi watapitia hapa ku encourage Reverend Joy? Amen. Mtapitia hapa mumu encourage. Ona kodo mruaru dio ne ane guoko ko harukio nyamweyo. Athamia kanwa ngaro magego. Murikiro maithono kodo na thina. We encourage Reverend Joy and we are so proud of you. I never knew. Oh my God. I never knew. Oh my Lord. Brazil. I never knew that I married brains. Oh, Timothy, and I thank God for you, and especially choosing that line. Mutumi wa shughuli kana siana ile sitaenda go. Tone mo cerebral palsy na autism. It's a lifetime condition. Mr. Njoroge ni alitwa na twithino cio nioi na kuoya mweke ucio wa gutaithagiriria atumia acio mena ciana cihana uguo. I don't take it for granted. Oh, we will support you. I know that team. Tawehogorero le team we. Onasio mauko nyitiriro make. Tigo ida ole. Itigo maina waku madida. Eni, demo tigo nyitira reven. Nego sami. Eni, dio na tora kare gari ya wenda gyo muhemwe. Thank you so much. David Toro Muradima. Era mundu ucio ngi nigo kumisi muno. No to no nginya tuthire. Ni tukona na ringi. Mwire korwo wendaga nguone o muthenya. Ni ni ngia guciarire kana uhike gwakwa. Riu muine karibu murorete uthio mwire muratati gwao. Nando kaigwe orungoro twatigana mere tingoro muratati goro gai enda neto yonana gai enda neto yonana rengi twatigana mere